Sabonani guys, how are you guys? Yay! Uyangibhalela ke usisi uAusjosi nalgogo kwakabere namela dichweni, and at that time ne ke sa bone urugoro until one day sibambeka komunye umuzi. Buyani ngapha. Nina usisi uAusjosi nane kidule like deep rural komagaeng, babona? So masihlala emakhaya bengihlala nogogo wami, bengihlala like bengihlala nama siblings wami nogogo wami and my aunt and uncle. So like ugogo wami Ausjosi bekumuntu kangayo vele, like re holetse ko buloying, and to us kana ko it was normal. No go le ntwe ikilobana like ntwe wrong e go le ba go la ba dira like ba o go le ba dira ko family, so to you it's normal, like awusebona ile ntwe wrong. Uri Ausjosi mina ugogo wami bekana zizimfene, bekana zimfene zethu yamuna lamsadi uthi Ausjosi ugogo wami or me ola naseleka. But at that time been enjoy each and every process because of I was still young until kiba mukibona or no man no muntu luzinto azenzayo wrong. But how I was saying bekuno munye umuzi like komtsengo like ubaba khona bekayi bank manager, like bebana le chelete mme wa teng na le mem uthi like bebane success bo babona ukuthi labantu lapho even abantwana babo they are destined for a success. Or okay sharp Ausjosi ugogo ambele behanga abafundi behanga abathandi. It's like Ausjosi into yendotile nkabulo go gore abawunya go bona uya from point A to B or C abawubatla, and futhi into ebhlungu buthakathi ukuthi awukhona utswa education ya muntu and gape awukhona utswa mahlatsi uratle mo wena. The only thing ungakhona ukuyenza ukuthi is either uyamlimaza enqondweni or umenza ukuthi abe paralyzed or wamolaya. Sothi lo baba lo bank manager sothi babukhanyago uthi babukhanyago Ausjosi nali bank manager go one of the biggest banks jamo South Africa. So everyone natsiba because of ukuthi mawushade umfazi bathanda like uba proud, like utlababolela monna go bereka eng monna, like umeganya go go le mme o gore wa rato shina ena thanda out China unkumuntu, and each and every time la khona ukhuluma ngaye nabantwana bakhe le monna gage. So that's how besazi ukuthi umuntu akhe sebenza kuphi, like besazi most of izinto zakhe because of nalale pride mme ola. Uri Ausjosi ugogo amangitshela ukuthi lapha kumele ukuthi singene lapha songena, and we are going to make sure ukuthi umntata khanya go simsuse emhlabeni. Uri Ausjosi kana I was 11-12 years old. Uthi or Ausjosi no whatever, or if ever like they want to steal your soul is either sithumele impukane ukuthi kuthathe mawushona ikuthatha umoya wakho, or sithumela like romela le like lirking lizathini ngesipedi ngesizulu yona leyo marenzo kubamba, or romela yona uthi those two things izinto kwami azithembile ukuthi sizothatha like umoya wakho. Or Ausjosi angakutshela ukuthi ubabkhanya uvele nje wagula skri, like it was the day that was planned ukuthi vele ilanga kumele ukuthi ashone no matter what uthonjora ahlokofale. Or Ausjosi kwathumeliwa like a lizard ukuthi vele imgadi immediately makaphuma umoya then yona ikhona ukumthatha. Or Ausjosi mina kokwami wangifundisa ukuthi umuntu umthebula kanjani at a very young age ke sa tsebe selo gore ga botsebotse ntwe how deep it is, but ubabkhanya go phuma umoya uthi baphunya go maphuma umoya lela lizard le silithumelile already beliselimele ukuthi vele umoya maphuma then bakhona ukumthatha. Or Ausjosi the minute umoya uyizokonya mina like they are able to like bakhona ukukhetha umoya wakho like maya goba unka, and then the lizard immediately my khona uphuma. Like let's say Ausjosi lebelele ge motho a hlokofetse in a bad way ne athi it's either uzothola izintuthwane eziningi, uzothola impukane arotokra bona le ntshi ekoto inore like kube yona i1, or uzobona arotobona ntwe usanakana ngoro kayibona ka muntu but uzoyibona athi leyo nto lo ithungelile ukuthi izolanda lo muntu lilanda le spirit somuntu. Masisakhula guys ne sorry yes mangikhuluma le story ngirealize something. Masisakhula bekunomunye ubaba like bekakhili into enkulu guys ngathi beyi 10 or 12 room
indlu enkulu bakha baceda. Ye nina abantu bayathakatha nina. Yo lo baba lo wakha ne ukwakha like jiki ubaba wabantu collapsed nje skrileke lo like kunabanye abantu bavele ba collapse bashone same time. Lo baba lo wa collapse babizi ambulance. I-ambulance yamthatha but washona along the way ngafika ngesibhedlela. Besingene primary nina like ke realize gona no gore besigene primary baba abantu washona baba abantu vele banqwaba baceda. Besikena nomunye umntwana ikibo vele besazothi kwakhe vele yathakathe abantu bavela ku neighborhood yami yoni ngisika expose nina besikene primary. So it happened with one day lo mntwana lo esikolweni uyabambeka nina like out of the blue ne bekunomunye ubaba bekathengisa like last vela khona emakhaya bekathengisa bathu babu emangakhuluma masename bekathengisa lo baba lo naye washona skirlek. And then bekumkhulu wami bekasebenza forgot the name. Bekumkhulu wami like bekasebenza mkhulu wami bekasebenza kahle guys but nawe vele washona nje skirlek. Then kwashona lo baba lo mina bangayi expose bangishaye kwashona lo baba lo. And then kwashona nobani ngathi baba bayi4 man sakhumbula ukuthi lona ubani ma lo mfana lo guys nini emamqobisa umlomo ngiyabuya guys. Lo mfana lo vele wabambeka vele esikolweni abana wakhuluma vele wathi mina ugokwami unemfene like thina la besihlala khona besihlupha vele imfene mawungahamba ebusuku vele ubuye groove ebusuku uyohlangana nemfene edonsa ichain vele. And then uhlangana nomunye umuntu omude so like ungamboni bathi ukhona ubona izinyawo kuphela vele ku-area kunebhawude la kumele ngikhulele khona mina yabona. So akhuluma ukuthi ugogo wakho unemfene so anemfene so and then akhuluma ukuthi abala vele lo baba lo ceda ushona ukuthi ukuthi wathi bake like kuyathuka ibile yo lo mfana lo wakho like umuntu okhuluma ngento ne ungayibelieve like most of us didn't even believe the boy. So now the story was like it's slicker to that story esayenzeka thina sese primary. Umfana lo wathi ugogo wakho unemfene like kunenye indlu vele so yabona bebangayivuli vele le ndlu le bengeke uzuyibona iminyango uvulekile vele athi ngalendlini kuhlala imfene kuhlala umkhulu wami kuhlala ubaba lo ubekathengisa washona. Then nalo ngikhohliwe ukuthi lo baba lo babubani ngimkhohliwe but waba la 4 yabo baba no baba loyo. And then wabala lo uthethe impukani wathi wachaza wathi ya angisho umsenza ngathi unemali ufika la wakhe indlu enkulu ya ugogo wami wathumela impukani ukuthi imlandi athi ambulance mayifika like la besihlala khona ayidlula ngeke ngikhulume ngizozi-expose izinto eziningi ayifita kokayi khemo yakago itshwanameng. And then le mpukane le yamthatha thatha umoya wakhe yaphuma vele ngewindow yabhekela back vele letha umoya athi basho akafuna ukudla. Lo baba lo vele ceda ushona yini usesemusha like la bakudala bashonile ngibabalile laba bayi3 aranya kusha and uqobo like eqala abala athi lo baba lo munye lo ubekathengisa ushonile athi akafuna ukujiva athi ya akanya ko aropela dikusha anya kopela. Hey guys arenanya kobina ya abala vele nomkhulu wami athi umkhulu wami akafuna ukukhuluma like spread ikho guys into ngikhuluma la yazi like it's very personal. It's very personal. Saze sangithatha story ngasazi Jehova. I don't think ukuthi ngizosikhuluma lezi. Oh my God. Ithakathi bukhona uNkulunkulu wami. Nomfana lo guys ne
lo mfana lo guys ngiyintshela istory ningasazi ne wakhuluma ukuthi umkhulu wami bengafuni ukukhuluma isipedi like thina masikhula guys thina sikhulele like na akimupedi but I know how to speak Spedi very well because of ugogo wami like wakamhlala ubona ugogo washada eMandebeleni so my grandfather my grandmother ngathanda ukuthi umkhuluma kangekho sikhulume like iSpedi that's why like retseba Spedi like most of my family members khona ukulela Spedi lesitebeli but like mina angina that accent eyamatebeli because of besifunda isiZulu esikolweni that's the reason like ungakhona ukungipick up ukuthi amndebeli but umkhulu wami bekangafuni sikhulume isindebele iSpedi bekangafuni athi kamo athi ngapha sisemapedini seMandebeleni so one of the things lo mfana wayikhuluma and very important element kulento liyonke washo wathi umkhulu wami akafuni uqula ngeSpedi asifuna thina umndebele guys wakhuluma kanjalo wathi lo baba loyana akafuna ukudla and uhlobula ekexala tsontsha rutoro xosha guys istory sayenzeka sabile emakhaya so batshele emakhaya ukuthi ubani uthizeni the following day mabambuza guys ngoba ngathi umuntu beyakhuluma sephupheni wapheka yonke into wathi makhulume ka ku principal office babiza like umntwana sekibo like immediately umntwana sekibo makeza umuntu waphaphama waphuma waba right asanga sachubeka ngestory and ukuthi guys like waphika everything ayishilo and the sad part azangoba nomuntu omrecordayo like wathoka the proof from uthobo lethi RRR but akhulumile ama surname labantu laba akhulumile ukuthi bayenzani akhulumile ukuthi lo baba lo bekathengisa athi akafuna ukugida and akafuna ukuqula lo bakade kumthatha akafuna ukudla yo ayibathikhulu uzobona shem ubuthakathi bukhona guys yazi angakutshela ukuthi le story wasikhuluma ngathi was in Sonnet 4 or 5 dala long time ago and abantu abaningi even like ekithi masiyokhuluma ukuthi uthizenze like they didn't even believe us guys bebangasibelieve but besonke besazi ukuthi kulo yamusi bayaganga besazi vele it was the in thing but lesasikhathi kudala sikhula guys once kwaba nogogo emzini thakada so I think with that's the reason abazali sometimes izinto bebangasibelieve because once kwaba nogogo but uyathakatha but guys back to the story kanti ngizela kuphi nese story lesi yo ngaze ngathasheka yazi story sangithatha okungasingisami kwaphela ngathi yisami beketlela kai ukuthi ubathumele ilizadi kanti izadi ke ngimkharitswana kini ngesizulu mabele yini ngesizulu ngimkharitso yona leyo mara nizombamba ngisho ilizadi thumele ilizadi ukuthi imele umphefumulo wakhe makaphuma umphefumulo ikhona uthatha umphefumulo uyibuyisa awushozi lelizadi vela bese yabuya ke nomphefumulo kwababukhanya kwaba ukuthi kushona kwakhe uthi ubabukhanya kuvele nje bathi heart attack vele waquleka yaphela kanjalo vele indaba yakhe nempilo yakhe awushozi ya uvele bamletha lapha awushozi umuntu mabamletha like as a spirit thina already like sazila for that week because we know if like we know we planning ukuthi sizombulala maybe Sunday or Monday athi that whole week rayila sazila asidle nyama awushozi arije nama arije maswi uthi sidle izinto ezivela phansi like amazambane body carrots like vegetables sidla kona bomrogo so arije nama arinomele like asidle something ebia esilwaneni we avoided I was choosing afike vele bamlethe vele ubabukhanya ukuthi makafika like they need ukuthi bamele ngisho ukuthi bamise emuchari and nibona bayalala bayasebenza ukuthi bakhona ukufikela isidumbu sakhe ukuthi like
electrical part yakhe ikhona ukuba khona bazoyiconnecta nalo moya nangibamba mara guys nalawulwele nake science wathi bakhe asile sikhuluma iqiniso le story sisiyangithusa ura awushozi ukukwamndeni uyafla uthi kunomunye ugogo like bebahamba bonke vele ebusuku ura awushozi nagogo nafufa kasitip satekesele ura nafufa gogo kasitip satekesele begole into reqwayejeng ibili nersar makathi ifasa fufu kasitip satekesele utsama kasikotlelo satsipi sesishu ore ke tsona dutse nafufa ka tsona na tsamaile mme uthi bahamba awushozi bayahamba bayofuna phela ukungena lapha yana esitumbeni ukuthi bakhona ukusebenza isitumbu lesi ukuthi sibuyele isitumbu lesi like lo muntu akhona uvuka azohlangana nalomoya already sebawulethe lapha yana endlini ura awushozi bahambe bayosebenza baconnecte batlose umoya isitopusela sito connecta le moya afike avuke vele abomuntu ura awushozi ubabkhanya govele kwaba ukuthi seyohlala endlini la sihlala khona ugokwamvele uyamconverta to khona khona ubasixuxwane saga akhona ukuthi azoba yizombi yakhe azokhona ukumsebenzisa ura awushozi kanti family nikibo babkhanyago there was someone uthize bambazothi lo muntu akhula bahamba bayofunisisa athola ukuthi bafanda out ukuthi lo muntu lo angahamba ngendlela right so bona bahamba bayosebenza ukukwam already umthethile lo muntu lo uthi bafika lapha yana bayasebenza or awushozi if ever bathatha umuntu bayamthebula let's say thina siyamthebula umuntu simletha endlini eleni nahamba nasebenza lapha yana or akafika la lo muntu lo uthi makafika lo muntu lo like uba umuntu but uba akaba umuntu like olengiso uba ngari ke muntu ale mungolo like uthatha ngathi robot uthatha ama instructions from you like abe a normal person yabona so uthi awushozi makafika lapha yana lo muntu or awushozi akathoma bona munyako ubaxochaba like akathoma bona munyako ubaxochaba meaning ukuthi lezi zinto bazenzele zambiza ukuthi biyele emzimbeni wakho because already they know gore kukwaka uhamnyako umtsi udirisa mona ufuna ukumthatha or awushozi ubabhonya go shone kuyi Thursday shone kuyi Thursday or awushozi jar Thursday Friday Saturday ndate khanyago uthi waqala ke manje ngoba ngathi uyahlanya uba isilwane bekafuna uhamba or awushozi kukwakavela amhlema kadiketana or like khona le this thing polo ebayitsinya nkamo mlomo and then bayakufasa like song eketana ukuthi nanoma ngathi ya scream khosikazwa sound because abantu bazokuzwa obviously or awushozi ubabkhanya go bekahlanya or bobablo bekahlanya or bekahlanya sathi Wednesday like the whole week so liyandlula ngisho bayilothilisa bayenzani labantu laba bakakhanya bebangalali bebahamba izinyanga bamfuna umuntu wabo bamfuna phila umuntu wabo or awushozi intatho khanya khona kadlwa nikal nasa khona ke moto bathe or ukukwamu ubathe wamu what do you call this wamatsika ka ditlhare ukuthi like amsuse amandla ngabi namandla uthi lo yamuntu bekayibheast awusho gore la ngabona khona ukuthi kokwami into yenza it's very wrong and it's very dangerous or awushozi wamenza angimeli ukuthi umuntu uthi bayakhona ukuthi bakusebenza ukuthi ulala ucime like ungakhona ukuhlupha until after the funeral ilake bahamba bayithuneni lakho manje bayenza i-final thing ukuthi bayakuthatha ne ngakhonakala ukuthi ube khona endlini basa preparela umncwabo wakho but ungahluphi ube stay like ube ngari umongolo yabona and then bike babakhanya khona zangabe kanjalo should like kulezo zithu azanga khonakala or awushozi ebusuku bekungalalwa trying ukuthi ba reduce amandla wakhe trying ukuthi bamhypnotize kungayenzeki anything or awushozi until kokwamahamba ukugobela yakhe lo bafundisa ukuthakatha ukobela had to come ke ukuthi azokhona ukudira ukuthi bamconvert to izombie before bayomncoba lapha yana ekibo or awushozi
the process abathi bayenza zangenzeke uthi lo muntu ubekabalwisa bebangakhona ukumcontrol or nakabalwisa like bungathi ungene idlozi ngaphakathi uthi beba athineta bathi bayasondela naye ayeme abesidane waiting for them ukuthi bayenze action uthi awushoza ukokwamazanga hamba yothidisa beyangayothidisa and ikakhonya kube ngasesekudina sekhaya like bekule same street but street eskefayo yabona azangaye because of ibhisti phela ifomu and because of uyazi ukuthi ubambakanya umenze or awusuze azange funeral beyangafuni vele nasekithi ukuthi sidlule ngale ndlela le yakhanya vele bafuthi ba avoid by all means. Friday night awusijosi ka babukhanya vele bafuna inyanga ukuthi izosebenza isidumbu maskele or utsebe Friday stop asethotsena mele ukuthi kube no someone waiting ukuthi lesidumbu singene and then bakhona ukuthi basprinkle izinto zabo before umuntu ola continue aphelela ngasendlini already bona fanele ukuthi kube ukuthi ba complete nabe journey yabo ukuthi lo muntu lo bayamthatha bayamthebula or awusijozi azange kube nomuntu okhona ukwenza leyo process because of lo muntu isilwane ngapha akukhonakala or awusijozi bakwafika inyanga yasebenza isidumbu or awusijozi yabereka stop sakhanyago yabereka stop sakhanyago kwaba Friday night kwaba Saturday ekseni bahamba bayonqwaba fanele ukuthi bayonqwaba kumele ukuthi phela sihambe sethunini to seal the deal ukuthi lo muntu lona siyamthatha kuba ngewethu or awusijozi sihambe ke kube lo mama lo hamba nogokwami ugokwami yimina mingikhona ngikobela wagogo lo bafundisa ukuthakatha uthi sihambe kuvele ngabo EM or awusijozi masifika lapha yana ugokwamela ukuthi kube uye phela utlotantsha ngole bitleng ke ntse abeka le bona gore a tlogona ungephulla mothula amotsose yabona uthi awusijozi masifika lapha yana athi yazibona kube ngathi khona le ditrata like lirking razor fence arobe ngari kuna razor fence kokwa makathi uyahamba ngathi yambaba akakhona ukwenza like makathi wenza izinto like uba ngari wathwarega like akakhona continue to the next process uthi vele igobele isho la ngathi sambe wrong wabona athi one of you fanele ukuthi akagela nasibophulule cause la ratlемega bona uthi vele lo mama lo hamba nathi vele kube uye vele akakayi ukuthi akhona usirelease cause besingasakhona ukuya to the next process lesizele ukuthi sizoyenza or awusijozi me ola akake vele afethu kakamovele sijike vele sibile endlini uthi kokwami awusijozi from that day me ola kakakulibita from that day kwabahlangana kwempilo yakhe or awusijozi kokwami wahlangana wakula wathi uphethwe ipain utshwereke pain bushobo or atshwereke pain the following morning ukokwambe kavuvukile uthi bekavuvukile vele la emzimbeni avuvukile lo mama lo athi ukokwami athi ngcono sokuse ka doctor yabona cause lento lengathi xawubulayo or awusijozi kuthi ze makushona la Sunday ukokwambo ngathi ungathatha naleti umuro apop ukokwambwa vuka uthi umuntu wavuvuka bomama ngisebathukile phela ukuthi awu yini kwenzekeni udle ini wabona urawusijozi bese bayambiza ke bambizile ambulance ukuthi ngisesibhedlela akazange afike nasesibhedlela kwabuqima kagokwami urawusijozi like into it's like the picture ishejimo khona and the things esibesizenza awusijozi nakuthi unekisabona ukuthi evil now that I'm older and since ukokwamashona that's when lang realize khona ukuthi besibheda besenza into wrong ukokwamashona wayesibhedlela ba confirm uthi ushonile bathi amalungs agcwele amanzi ugcwele amanzi ini but benganahle explanation ukuthi amanzi abuya kuphi uthi behangangile liqalo ibile le crack ngarikela no galishayina the way bekayenze ngakhona uthi ugobela washo vele watshela vele lo mama or awushoze mina bengithasela ukuthi bekile ntwase nyaworlena ngejoina the team yokuthakatha kahle or awushoze kwathiwa vele ugokwami lapha yana bayile return bayile back to the center and azange ibedi according should bona bayiphindile ukuthi namuhla malishona lelanga lo muntu kumele ukuthi naye kube umgodi thumgodi
uri awushozi bamise emuchara ukokwami emuchara awushozi kokwaka azanga ayisa nerafisha uri ukokwami uhleli for 3 days efridgini bangamkhiphi because bathay ukuthi afreeze ayise baliklapa kokwami azanga freeze bewumbamba bowuzwa ngathi ulugumu or nayitwa metsi like nayitwa metsi notlaro ke pompi or nayitwa metsi ditsebeng nayitwa metsi ka lonkong nayitwa metsi ka molomo nayitwa metsi ka mahlong or be ba mpestile ka di sellotape like this bamfaka ama cotton wool ngapha uthi because of like bekalika I was just negasa ice negalika the dairy lo boluka kokwaka I was just ore lipokisi kamo lipokisi nelekukumugile like na resitse motho or na resitse go resa no kare o tla kwa tsamala kaofela o la ngabona khona ukuthi ukuthakatha akungalunganga or I was just uba mkhanya once kokwamashona uthi ugobela wafika wamrelease ubona gore motho o tlo feature one by one wamrelease or aketsebe gore go gaboganya go ba mthathu ganyago or kwenza galani uthi ngakutshela manga mina once kokwama ke tokushona samuva thini yithi samuva sabe sihlala khona manje ukuthi kwenza galani after that akitsebe but azange saphinde ngizenza izinto ezikhohlakele like njengomoya womnyama cause my uncle had to find out ukuthi ugogo uzashone kwenzekeni so that's when he decided ukuthi we are moving uthi samuva awushozi sayekela izinto eziningi imuva but saya phambili ngempilo or kayithola like the picture like esitsheng ya my grandmother the picture I have for yandate ganyago yang konta even manje uthi kwenzeke years and years back but izinto kokwamazenzile emhlabeni adaloka and I fear ukuthi nami the day ngizoshona kabuhlungu. Yo, hi Jesus. Hi cousin, angisana amandla shem. Should angisana amandla le story lesi like sengivusele like yo. Mina ngazi ukuthi abantu bathakatha guys like ba benefita ini ngako ukuthi ujabulisa ukuthi omunye umuntu ushonile because of omunye umuntu khona kwakhe indlu or ukuthi omunye umuntu akhona usebenza or omunye umuntu unemoto or omunye umuntu unomntwana like what's the reason guys in ukuthi umuntu angaza luza umphefumulo because of matla matsoga or matla wa ingqondo yakhe. Bye bye guys.